Bethole eMandaba izolo kumbe Chembeje kunjeya kumnandi komama kumnandi kodada kumnandi kwintombi nasebafaneni bezisina zidedelana ke kudliselwana ngengoma insizwa zihlaba kabini kathathu abathandi bomculo kaMasikhandi namabhinqa bezokuxhasa ukhuba kusuku lwakhe olukhulu. Ukanti usapho lakwaMpungose limamkele ngezishushu umakoti walo kwaye luthi lunathemba lokuba uza kulamkela olusapho ngendlela nalo elimamkele ngayo. Njengamanje ngoba kusekuseni nje kuqeda kufika umakoti kade kushiwo lapha kuthiwa makoti vulisa iyona ndlela abakoti abangena ngayo ke la kwaMpungose ngoba befika indatha nje. Ukhuzani wathulelwe umnqwazi nangogxa bakhe ngokungashenxi kwiingcambu zakhe nangokuthanda inkcubeko yakhe nangona sele eyimvumi ephume izandla. Ngokwazi kwami nangokukhuliswa ukuganwa kwensizwa kuwumsebenzi wezinye insizwa. Sifikileke njengoba usibona namabutho sizokweseka insizwa njengoba iganwa ukaMathenjwa uMgabadeli. Sithi ke khula Khuzani kuhle lokho kwenzile wakhulisa noma wakha umuzi wavusa indlu yoyihlo omkhulu ngokufaka umakoti ekhaya. Siyajabula insizwa zimazakha amakhaya baba ngoba ngicathi into esiyipromotayo eyinsizweni masiphelele ukuthi imiza yakhiwe. Iyona into edala ukuthi sishiye nayo yonke into ngoba simele obaba ngoba imiza yakhiwayo akuyona yethu obaba. Ngakho ke insizwa mayithi yakumuzi umuzi kayise fanele sishiye yonke into egameni lokuthi umuzi kababa wethu nathi lo wakhiwa namhlanje. Abalandeli bomculo kaMasikhandi bayothulele umnqwazi lengangalala ingatshonelwa langa yakwaKhuba batsho beyinqunelela okuhle kodwa emtshatweni wayo. Ukhuzani akadibanisanga nje kuphela usapho lwakhe nolwenkosikazi nabalandeli bomculo nje kuphela koko uqaqambiseze wabeka emanqwanqweni isintu nenkcubeko yethu. Sithi untsu walala ke mfo kaKhuba insengwanekazi kakade iyantyontyelwa.